Kiembote kuana ne Kongo ndio yo ipange no toyo ne Kongo ndombele nlemvu kokanda dia ukulu nzevo aengia twa givulavo pangi katwa bobako katwa kokola kopo kakambe kanda apangi zama ye vangi video ye kambe kanda vo tu vidisi pange tonketo uninanga izina je Isabella Timba. Isabella Timba yani nketo pangeto Adamo Kilola ngakakala pangi fuidi munalumbukie ya 16 de setembro 2021 kimbevo ngakakala kiao pangi onketo uzifua mono ye vangi video yo video ye tuika yo kuna WhatsApp kansi ya pangi ya mwenevo ye kotisadiaka muna YouTube idina pengi video din kaka ndombele lemvo vo kikotese yo mu YouTube ko ye banza vo kuma atu enanga kwa ku Inglaterra awataladio kansi amwenevo difiti kala nzayimvimba pange tonketu inange zina di Isabella Timba yani nga wakala pange to Adamo Kilola mulomba ngini nanga ko kanda dia ukudene Kongo kwa ku Inglaterra oe nanga vo kumbazi apangize to ambutavo lufwa ntete ludinzo ka unatwanga umosiko elufwa mvula tembo elufwa mvula tembo tango na uluaka ndio nakagwana nge munzila yani kanatanga idina vo pangito nketo Isabella Timba tango ifweni oyandi eto tusidi tolongoka tokalabaki mosi kanda di mosi tokalavo modi mika mimbwa leke lavaki mosi sikamena vaki mosi o atwa banza vo mono vambula anga mono ki vambula anga kanda ko mono itoyo ne Kongo isiange kanda vaki mosi mono saluki ama kwena tungi saluki ama mono mono kina mutu ko ukamba mambi ukambi mambote mono mukona sodi ngina kisolanga kanda ko kuma ana ne Kongo ikanda dia apangi zama mwakululi nanga tokalabaki mosi totelama diodio di buidi di baki di pangeto Adamo Kilola di baki di kanda dia ukulu dine Kongo totelama tozika pagiro nketo dia 25 de setembro teremos a segunda reunião depois do Covid. Esse dia 25 de setembro, das 17 até 20 horas, em Brixton. Brixton Recreation Center. Aí ao lado, onde encontram-se os contentores, onde nós fizemos as reuniões. Dia 25 de setembro. Le 25 septembre 2021, réunion na biso mi balé après Covid parce que l'État a zongi biso aux alawana de 17h à 20h. Parking kuna na sibeza nango free. Oya kwa na metro akitika na station ya Brixton, eza nango 3 minutes na station na salle. Soko tunika na zana besoin ya Brixton Recreation Center, to Brixton Police Station na simanango ba salle zamana. O l'État pesa biso. Estamos a pedir a todo o povo do Congo para ter conhecimento do falecimento da nossa irmã Isabella Timba, que era a esposa do nosso irmão Adamo Kilola, que faleceu na quinta-feira, dia 16 de 2021.
Nós todos estamos a encontrar, o número está aqui, 073 76 341 315. 07 376 341 315, número ya ndeko na biso irmão Kilola, Adamo Kilola. Adresse na ezali número 32 Kashmir House, I8 4FG. 32 Kashmir House, E8 4FG, o G, você diz em português. Is in Hackney, onde a família está se encontrar. Essa aqui é a mensagem que eu tinha para a família e o nosso irmão e o povo Bakongo em geral, que se encontra no Reino Unido. Abraço a todos. Lulemvuka. Vou pegar vídeo um pouco de atraso e aqui vai aquele vídeo e tuica no WhatsApp. Eu peguei com vídeo zole de cota no WhatsApp e YouTube. Lusala kimbote. Tokalavo modi mi kamimboa. Lei que lava kimosi, sikavena vakimosi. Totelama, tozika, pangue tonketo, mama Isabela Tsimba. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.